Inside. I veliki pozdrav svima ljudi. Verovatno ste svi do sada imali problem sa gomilom kablova isprepletanih, umršenih, pogotovo kod računara. Danas se nalazim u jednoj kancelariji gdje ću vam pokazati kako sam danas rešio problem kablova, odnosno cable managementa, kod stola gdje se nalazi računar. Ako možemo početi od štampača, znači vidite ovdje izlazi kabel USB, znači data kabel i kabel napajanja. Kabel napajanja se direktno spušta u utičnicu, a USB kabel ulazi u ovu kanalicu koja je zalepljena za dno stola nekom gumom, znači koju sam našao. U principu imate samolepljive kanalice. Znači kako imamo sad kroz kanalicu, tu se nalazi kabel od zvučnika levog. Idemo dalje, ovdje se priključuju sada kablovi od monitora, znači VGA kabel, kabel za napajanje i kamera. Priključuju se ovdje i tu se priključuje kabel od tastature, koji trenutno ne vidite. Bitno je da pomenete da se ovdje mora ostaviti dovoljno kabla, da se tastatura može izvući u potpunosti. Ovdje sam dodao kablove od modema, znači svi ovi kabeli koji su potrebni i miš gdje je isto ostavljen prostor, znači ostavljen je kabel. Sve to ide kroz kanalicu i na kraju iz kanalice izlazi, znači ovako, gomila kablova koji su lepo vezani jedan za drugi. Iz kanalice izlazi, znači ovaj kabel od zvučnika koji se priključuje ovdje u ovaj woofer i drugi zvučnik koji se nalazi gore. Znači kabel sad za napajanje od woofera, audio kabel i evo recimo ovaj kabel od lampe se priključuju ovdje ovom vodu kablova koji su, kao što vidite, jako vezani ovim žicama. To su znači bakarne žice, provodnici, znači stavljeni i uvrteni, znači lepo stegnuti, i sad to se sve ovdje lepo nastavlja. Sad ovdje nastaje mala zabuna, ali nije tu ništa strašno. Znači tu su sad priključeni svi kablovi, ovdje imamo jedno razdvajanje, ovdje idu kablovi koji idu za računar, tastatura, miš, kamera i sve ostalo. Jedini kabel koji će da se menja, to jest kratit će se, je ovaj LAN kabel, jer je, vidite, suviše dugačak. To ćemo sutra da uradimo, pošto sam zaboravio kremperice danas. Odavde idu kablovi koji idu za napajanje svih uređaja i napajanje računara, i isto kabel za modem koji ide u telefonsku utičnicu. I evo ih ovdje, znači sad ovdje imamo nastavak kablova koji će sada biti priključeni na ovaj ovdje produžnik kada se to bude vratio na svoje mjesto. Evo ovdje nam je ostalo nešto malo alata što smo radili. Ovaj produžni je osiguran, znači istom onom gumom da se nije pomerao. Evo kako to izgleda od pozadije, znači imamo, ovo je naponski, telefonska linija spaja se sa ovom telefonskom linijom i zajedno, znači evo 3 telefonske linije sve idu zajedno do dole, sve su vezane jedna za drugu i na kraj idu u splitter. I to je bilo to, ljudi, za ovaj klip. Nadam se da sam dao ideju kako da lepo sredite kabel oko vašeg računara. I to bi bilo to. Da, zašto je bitno da imamo ovako lepo sređene kablove? Pa čisto zbog neke higijene, da imamo neku preglednost i da kada bude trebao neki kabel da se izdvoji, da ga to lako radimo. I također zbog prašine, ovdje će se mnogo manje skupljati prašina nego kada su onako umršeni, nikakvi i tako dalje. Inside.
Inside.